la so muni the no ne ar so wan ma chilar plot lo la so ning je je ni tum di rong lom ba na hok sita ni tum chi than than lai lam de jirpu jirpi tum newly married couple tum chi change plot ti mane chingyu e that kan mane touch long do e that la son do do di son ni tum practical life long la si la so put hak we'll discuss about this in this podcast okay look neta theklong de ni jirpu tum hana dhok tum ar so wan et chilar plot ti ti bu pu chi than o son okay neta theklong la dhok tum chỉ change priority son la son the long long lo amber copy poro la son edin ni asap so I did some analysis okay ne mathal lo hedi from my own perspective in inji pude chilar plot ti hedi la son adhok to me boundary ti non jirpu do lo suppose ni tum jirpu jirpi do lo but ar so wan era phir ba penan dun era phir touch long do edet ba chi contact edet chi call edet la son do di ma de chilang edet lang adhok edi situation wise ta do la son kali je dun erlo mat attitude posi ke chelar lo ba ke so ji pindak la son bugali hai arlo so wan ba penani dun hai ji pindak me mi lai abhi mati lang dam pute gali ma adhok tum boundary ti suppose inut arlo suppose arlo solam ji thana first arlo so dun jilo tha mane hem dun jilo ke dun era phide ani wang che tong wer lai uni te ji jirpi dum benta gali ma athema haputa family dui haputa lang ni jat ni haputa just नहीं फर्स्ट क्वेश्चन मगली मैं क्या हाल फैमिली मेंबर तुम क्वेश्चन ने what type of people they are क्वेश्चन मगे माथा क्वेश्चन मा निंग हांग लाहे त लांगनी मति गली मरसी आंग तो न हिने दी ब्लेम लाप त हेनो लापिन पिनसो तुम द आल्सो वन न फि चलार फ्लॉट दी बपु a reason could be people lango look चलार फ्लॉट मींस असन सिमिलर रीजन है माने अधोक के बाउंड दरनंग को गति गली मा नो आल्सो वन न फि लोते suppose newly married couple hote kimi non het also one lo inke nang tekang kok penang nang jir putum long don red hem tekang kok pene sabso it's little awkward right sabso break je khom de son na si tekang kok tan first by just fun we also have the responsibility you know to make her familiar with our family family relative to men first pa familiar nahi la phanta isi effort sabso is the effort di tum hin pen pinang kali mala pen second lam adhok tum yes lason tum da do ni theklong ba son ningje ode also one era fit a pipe of han chelang select that ba coating jir phan chelang select that lason dopik hangjang lason common no it's very common langdam bulute ni tum athu dopik ni tum ta doi mine carbing long lason do ni da theklong hai long prek in fact a prek no doubt ka prek dim da doi hai ka prek district ba ka prek ka ang ton caste ba religion hok ta doi lason edi lasin ni tum specifically ni tuma pini re specifically lingje na hati ni tum karbilam ni lingje na ban tum rong lam theklang lam a pipe ovan chelang sele that by courting gir chelang sele that the reason ko pipila what may be the reason ko pipia reason posi la son ponang tum ma thateng dang ni tum ma thateng de lok ne ma thateng de also hedi sonlam ne ningje also jong si मेसन प्लुत हदी एक लड़की घर को सजा भी सकती है एक लड़की घर को उजाड़ भी सकती है पूछा ने माने इसी मेसन एपिसो बा आलसो वन नो पुरो दे अधोगल सुदुम किमा था मेसन बा हेम पा डेवलप फैन बा पंक्चो फान बा पा इम्प्रूव फान लासन फान सी बोरी इदे अधोगल सुदुम इनके अधोगल सुदुम चेजस एक थे पदी ला होय ताप होय फ्रू पेनान फान होय ताप होय फ्रू प पचे भोंग दुती कोटे जानदा माने among brothers ba sister ang bong di pache bhong de ti pache bhong dut po enki hemprek du kok pa pai po phanda lang sele de la so join ni si nitum ta di pinso tum ta lang ni je ipiso bowling le di ang ton lam da kroy lap ta nang ne ipiso heno dak ta hai mine adhong ang ton la so ke same gali ma ipiso ta heno dak ta hai ba penan heno dak ta hai mine lahai hon muta nang lang ni non ipiso pine nang puli le nang pai la so nang pune phan puma nang pai phan check down pra nang sap down pra la so nang puma kali lason kali nitum episode lason ningjelo posita koson lopo nitum investigate inquiry kuri ni mane ahok ma chobai ma lason tipai ni phana than lasolam ahok ma lason arjudam pa mini but maximum pilo nitum most of the people mane episode jong se sonang puro te ekdom ning thipa nam poi pai phane po phaning check dam dar der koson atum ki feel pa matha tha pai po bihek pen jotmo fit nang phan nang pathi pen cheng lok lang pang nu pen cheng lok everything ang ton lo jong se ningje dam the lai ningje te ding opo di lai lam pan ningje rang ni lo
lam than pen jeng lang tong la tum la hai la anai claimer leng phanjong sin so ing check dam der ba akhainu pu det pu de ko an ning dugi nang tum ma tha ma solam ni tum da ma thani je arli si ni tum da parents mani mane apu mai mani ba mane apai mani ni tum ta la si la hai lam ta ma thani po pai aro son lam ni theklong epo pai ni kitya ta e somar phaino dak nang ba ni somar pa borbad der nang ba pavir chok nang lason kitya ta ma thathe epo pai tum lason kitya ta ma thathe de so lame ka ta ni tum ning chibi ni ipiso dam ju dai mine ba mane penan dam ju dai mine but parents e pai potum kaita dui thi theti kaita dui engela tum blessings kaita nang pi nok sina kimi claim ba nang jong sing hon bulte tum da blessings nang pi kaita nang support di but nang jong si lason ing tonor ing check red lason purute aning duk da dia nutin ta tolred un ekali manang pa jot mo pen la an a hi pen cham pen cheng lock everything di arjuno da gi mine but this is the fact, this is the reality lason a pi jong si api solam gar ju pen jong si son ing check lo pole ko an aning dugi matha tha athok tum ning pun aning chepa duk red puta pu pe phoi dia aning arlo chepa duk red mane they can express express down e po hedi ako express te आग में घी डालने का जैसा बुसन ako lam the dudli po lason do lason parents tum ke face bang do pi hangjang la pen face bang da dui la reality lason common unon la si di sumar phan la hai lam ta than pon pon ni monang ro suwan ete la son pute ko son lo na phana hoi tap tap re pute ni phan nang pilo nai mana mon nang phana hoi tap re pute na hok tin la mi lai ta sap so ne teng the di than phri ni bon lai ta si di briefing son ne pp ni somar tum han lalo pute mo future bista lai la mar jilong lo theklong lo ba la experience tang lo ba son lo pute di mo ek son lo po decision ene joy chati muni tum phan experience du tang lo son lo puthe la hai lam na than phri ni la pen ipisolam arju pen ne pai bo phaning check ne ba theng nang ne chok ne la son ki theng tum na dhok do ne chini ba son arju long lo sita la son nang ne nitum lang pa me ni la so Allah me mane ko an se hok ma ko an se chobai ma ni piso whether she is in the right place or my parents are in the right place kumalo ke chok bang chok che bang so lam wai thekni ni tum inquiry thekni ba investigate sab so kuri ni na son gali je pin nang hoilo puling na bong phan sap dam bre thoy e pai bu phaning check dam ra son gali episode henu me thang episode henu dak ta hemini asi la ta chelang ni tum la pen kupi intention pen sila sonai pu mani pai ni pulong ni do bi hek pen aru nitum pen abisi na chini bang abi kaprega so ni po pai alam anang chini mani tum kan ma chini tum bi hek pen ke thep ke do hem e pai ko som e po ko som mani tum we know very well ni tum parents ko som mani tum chini pa me la si mani nang hoilu puling nang ekdom ing check dam re son ge chok che this is not correct thing to do ni pui he not the right thing to do la si ni tum la sor mu ma thani je ni piso la sonang hoi ko people ma la tum pine ningjir bi pen che bhong ma ba ni ik pen tong ba ni bong pen pine che bhong potong ni phanang hoi pen ana ani kang joi ni pu mane hala ala ani kang joi lang pun i joi ni phan tong nang hoi ma la lam ta sap su ma thani ching ki dam joi ni de bong pen mu no ba e pai pen so sing pu ti pai mane ko son lo al chudam joi ni la phan ke sol phan sin ni tum bor ini la son gali jing check down re ni son ali a hok ma kali ma ka lang ma so lam la ta lang ni la ku pin intention pen sin ni pi so ni phan hai pu ma la son ke den ekdom ni tume educated po ekdom ni practical sin ing je dam pai maximum to medi la hai thang ta ma tha the po go son mai pai go son ni tum chini pa me ba ni tum ma tha the except batai sida ni tum we don't even give a moment to realize that how my parents are ni parents ko son ni tum chini pa me ba ni tum solam te ni bubti why just because of sex a join si ekdom ni science salam ben lang dam sex reproduction all these things are breast these things are normal lai normal de lesson we are educated now so lai lam tan chethani we are mature that's it main ke sex join si episode jal lang pusita episode se chok lo kaita parents sikhaino lo bani bong sikhaino la sor mu kema tha do la son ma thala so hala so na ahin dam juti la pen adhok tum number 1 la lo adhok tum bange influence that iti pupumati चोरों के साथ रहोगे तो तुम्हें चोरी समझा जाएगा माने ना कांगू तुम लोग जोंग से दुदुनो प्रोते ना फन कांगू से नंग तीन पो बा ना कांगू चाल है लाहेता चार्ली दुन देट पो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुसीदा la sipos nang cigarette mo ojir polong dudun putang mong me sita ko son cigarette kai ma kwan be sin nam ma banang ta nam pipilo min di kalima la pen
koson se hor dung ni mo hor junu thekloin lasi laha or muta bang juti directly or indirectly adi na influence dati ni tum phan lasi di adhok episode henodak puluta influence dati ni theklong asor muta inke ni ta theklong ekdom ni tum hem te boktarai rom da do ni amen in ele aprang break odei but aprang he was very good but also one at a pit ne chini tum do el son also one at a pit la sumuni thadi apiso son je planning that apiso son ke matha ningje lain da change lab thinking lai influence lahan lo influence isige sex pan isige influence that iti la pen isige misunderstanding yes misunderstanding ajoine ta la son problem do ko ti family long ne theklong angton family angton la point si ni en lab lo ti angton hemalam si en lab lo angton ekdom practical ni tum kunon ko son ma isige mismatch ta lo inke la bang isi bang ge pilon ne pu influence yes influence or mu ge ko son la bola sor mu ge di danger ode influence nang mane ala su tum te di ni la son bolen ni penan phandala son smart det bola son puta ma thanang ni ne teng te mate ko son nang ni tum ateng den da comment lang thani thade na pajini pontha episode non suppose pilon example nang po okay non sang nang husband suppose for example pini chugang ti bang de ko son la po chugang ti bang hai di ta ho inke nang lahan pine carpenter ka mela in hap lai samara kam lai pathek phan bor iret pute ko son lo chok poge chok che di la si episode dum ta ala sundam la ta ma thani je ni ko son ma ni ning hang ling ni penan ning hang da ta mina nu tin sa brain ka prek di just partner puchat anu tinga thinking lai prek chat ta hai mine ba aim destination ba lang experience ba ang ton hormu ka prek lai do ta hai mine la si hala son semar bek ni son puta ma thanang ni itum ta ni la son suppose apai phan ni la son hoidam tap ta hoidam proven apai phan son pu delo te ma pai ta ni ngoi lai bine ni da ni pai do no ni dun era fit ni penan dun era fit el haidom si ni pai lo di la son se ma thani nang yong si if you give love then only in return you will also get love nang yong si kang hon people de then only you will also receive kang hon di love longing प्यार से प्यार मिलता है बुपु हिंदी में बुपु है asi nang nitum da ason si mathani je alo sum da ason si mathani je ba pinso dum ta le alo so one et ala epai ason la boy piso I hem no dam sita they are also my parents me thang ason si mathanang pu inka alo sum da wang era phin dun era phide epai pu ekdom whole hearted by mani ning ar lupna klong ben se di mathanang pu je ni pai ni polo hala son respect ko som ni tum le pai pu ban respect pila son respect pilo de respect ban si respect long non ne jong sin nang putap tam nang puprup lo nang litum pilo nang respect ki ba no ni si ne ta non ne da kimia dhok hormon nang than busi nang tum ne lamar juju mine kali mala si respect se respect milta है बोले से respect भी नहीं लपन yes of course सब के चेंग होते दिया सबसे misunderstanding नहीं पूछा ना misunderstanding लाए दोता है मैंने but we are family and this happens this is a usual thing माने लाए normal thing नहीं तो माने चौक सिरता दो ही मैंने family लोग दी ने पेना ना पिने abong ta how ba what whoever it may be epai सब सो नहीं check that ba pini लाए दोता है मैंने सब misunderstanding दोता है मैंने बा सब family long लाए दो but इसी नितुम practical मा था नहीं जे रुक कि चौक चेल हाय नुतिन ना life long ता दो लपेन कि नितुम ता take open ले जॉट मो लिए कि take नितुम लाम चार ली लो kingdom ता चिंग कोई पिक लो चिंग कोई पेन सी पे जो से kingdom ता take cycle वेक ता ला सोन सी को अन बारे चिंग कोई ला सो फिर सी take बा नितुम abc ता अर्नी सीवेट ले take गली मा abc kg1 पेन चिंग लो ना पु चार्ली ला सोन सी नितुम reading बोरी take लो सोन ला सी कि चौक से दो पिक लो नितुम ता life long कि चौक से पेन सी mistakes man sini tum charli lila si la so lam tani tum ekdom practical and nije la son batai si mistake de lopuling le ekdom in check in tonra ni tum ning hang link ekdom ning long pip ma do son pu lap ar phek pana bai vu la son kitera punang ni tum ta la son mu chama thana inje de ni tum ta ke charli mistake do ni tum anutin life long ta mistake awi pin life long pu muni bang jok ta awi so pir thelong andu ta mistake pen si charli la sab ni tum apologize ko son la bo sorry da chahang ni tum sorry chahang pen mani phane sorry chahang pen ni tum a life बर्बाद दे दे बनी तुम प्रेस्टीज डाउन दे दे झुकने से आदमी ऊपर उठते ही ऊपर जुलोंग लगो माने नि तुम जों सी
sorry che hang lo pute hasumuni ta nang opponent bangta mathapu alasu third person bangta mathapu je o sumuni ki chok che pa me thang chi feel lo la sormu he di la sormu alang buji po la si ni tu me di ki chok che pulute chok che ave pute penan swang bong noi ba ik ang bong po noi ba bong ik po noi injiri po noi ba e pai pul sorry che hang ni tum la sormu important no sorry relationship with nang yong si sorry la sormu phan yong si nang use thek ba nang apology la hai di ko son lo por hani si ka prek word do de sympathy empathy bu la hai mu it's a very big subject la hai jong si nang maintain thek pulote penan so punoi jirpo jirpi punoi ba parents tumang bong punoi relatives punoi la tum ben da di nang long run an long term an mane nang relationship maintain unji empathy sympathy pu sorry di chok si delo nang dia de no la son injilo puro te hala opponent mang ta matha po o chok si alang me thang chi si karlo je ni chok si puro si dia ni excuse ni ba pardon ni ba pini accept ni la son ma thai la sin ba ni tum ego theo pikam no ni sorry pu poge nang pai si chok chi bu nang bong si chok chi bu la son kali nang yong si ham solai puro te nang isi well family है run नहीं बोलोते मिशन पे एकदम स्मूथली जोंग से नहीं तुम सोलाई बोलोते दी लहाय और मु एम्पैथी सिंपैथी दोनी कि चौक से बंग योक्टा दो देता है मैंने निदा चौक से देता है मैंने नि पिसो चौक से देता है मैंने नि बोंग चौक से देता है मैंने नि इंजिर पी चौक से देता है मैंने पाई नि पू चौक से देता है लसी लहाय और मु नि तुम सब सो बुजी पेन लाइफ ला नि तुने मिस्टेक्स दुई बा कि चौक से दुई लसी लासन फानी तुम एक्सक्यूज पन बम नि दी कोसन लो कर पेन दिया पुम योंग कर पेन पुदी lasi lahai और मु जोंग से नितुम मेंटेन नो बोलते इसी स्मूथली नितुम फैमिली सुली उन पो एकदम चिभोंग अभी पेन जा रहे पेन चिभोंग सब दुई lahai लासो सब चिभोंग नो बोलेंग ने एकदम हेम्प्रेक दो फिट नंग पो लसन पुता गली है lasi lahai लो बोलते फैमिली मेसनी ने माथा तेंग दे लापेन एपिसोड नंग पुलो बोलेंग ले एकदम इंग चेक दाम लापेन इंजिर पी अधक दो मा इंजिर पी दुम दा दुदो सन होइदाम तप पो इक फान गेला अनेंग फान पांग चेक रा इक फान सन नंगनी रसन दो है सन दो बा इक तुम फान बोंग तुम दा इक फान बुपोर सन पचे भोंग फान बोर ये लसन गाली नि तुम इसी एडजस्ट नहीं चौक से होता है मैंने बा एकदम ओपनली निंग जेनो इंसाम जिन पेन है इंसाम जिन पेन तुम जोंग चिंगवा चिंग साइ प्लुते every problem has a solution ni pui solution do ang ton problem ta lasi ang ton hormu lang ni sab su एकदम निमानी निंग जेलो पोरिन एकदम थुर हाम जा कोंग थुर हाम नो पाक से पन प्लुट एकदम लसन पुनांग लसन मा थारंग नि दे लसन ता दुदो अधक तो मैंने थेगलोंग लो अर्जिलोंग लो सन ता लसी लसन गाली माने आहक ने चोबाई ने लागे पु लसलाम ता माथानी निंजिर पी पु चौक से देता है मैंने दी ला चौक से देता है मैंने बा अन तुमंग बोंग चे भोंग पिनी दो पुता सोलाम ला तुम पिनी हरमु इसे आर्गुमेंट दो अनिंग कांग जोनी से सोन निंजिल अनिंग कांग हरमु कलम सुदो प पिनी 1 घंटा 2 घंटा बा पेना प फिरा बिदेर पर सोरमा धक तो में एकदम इंच बी वेरती ला बरलाम ने हुम वे के साला सोन एक क्लेम पने दांग लो ले साला ला सोनन दा थारंग ने इ बा कोटे इंजिल लो सब चे भोंग आर्गुमेंट लाई दिस इज अ नॉर्मल थिंग लाई पिनी पेन को ला फ्रैंक पे वांग बम लो दो बम प लागे मन दो बम प सी लाई sympathy empathy doni chokche bolte sorry chahangni ni tumta excuse ni chokki der pulote di lason no pulote isi family mission poni matha tengde lapen ya also one chelar pro lapen adhog chelar pro de dia dhok chelar ke chelar penyong si mission nang life mission ni banang pisu nang family mission ni bote chelar ni non yang si nang apran suppose for example de lason do ekdom ni practicals po horjun pick tho also one lon episode bange mission ke matha episode phalang ton episode phalang heno pupede ne episode mission tum pen he mission episode long thadi life change phagati pin muni tum pin so tum ni theglong so do piklo theglo asi episode ta bhaina dak na pui matha the ki me matha tume permission ang busi matha no tin ta ba hem ba mission ang lason busi matha labe e penan permission ang busi matha thadi mission episode tu man tin ta asi bimyong de ba ningje oh yes ke chelar पेंजोंग से la sumuni chelar phak पेंजोंग से life mission bote chelar nangji akke me phane ni tum we should improve ni ba ni should ni tum change नहीं ni tum yong si situation men kobab dun thek pulote ni tum chelarun thek pulote mission ni di lapen chelar ni apor pe non suppose na horjun pick thau di lapen piso nang check ver pu ver lo je horjun ri dun ri lai tum lo that means what
akemi sine pulo pamisa ne penan busi pulo horjun ulo pulo de blood cancer long like future the blood cancer long de long life lang si jor lab reng tereng de cancer long de this is the fact, this is the reality enke treatment abi permanent treatment abi si long life lang si jor lab ni borba da jile se akemi nang pulo te piso lam tar juni adhok tum do haning kang pen pen nang putap tam nang hoi tap tap lason nang ton lam tar juni ne padi tumi silam ma thani je ni piso horjun dunri nang jir potom long dunri nang pulo te arjunai athema lason claim ri nang mathana ko pi phansi ni piso lason ai pu mala akimi don ai pu ne khainu don ai pu ne akimi phansi ne pu oh so I have to accept this lasor lam charjuni tho che bhong nu akimi nang pu sitan horjun ri pu sta horjun ra che bhong re piso wan sabra lason ta dudu lason claim nang ni tum episodum akimi pamisan ne penan pamisan nang ba hem bangcho nang ba somar pamisan lason si madha anutin ta lasi lahailam ta mathani di lapen yes ne akuning je tulo nang yong chi change pen nang family nang piso nang somar ang ton mi pula chi change tai lapen chi change tani moni tum chi change pla la suan ma bu chi change ni la son na lije aprang horjun uma nang piso wan ar pete ekdom ar ni bang horjun ar ning sam ajo horjun nok pul de ko son chok bo son ne lasi chelar ni bang bu chelar plot bu he chelar plot akemi phan chelar ni akhai nu phan chelar ne akemi hormu phan ka ta tum accept ni pudami lasi chelar plot di pu yes chelar plot di chelarang ko lo thema non aprang nang yong son nang arsuwan be ko son ba epenan nun de ko son nang judam tab na hokle dam nang ji pilong dam tab dam pru chok bat nang arsuwan et banang penan dun et itum penan dun et son aphiri la son claim no mati di e hadak ta hem family dui ning hangling la pu dam tab dam pru son chok che di consent ta doni penan consent doni ba family consent doni la si chelar nei but ni son da pudam de je engton disconnect lab ni nang penan dolo ba ar sowan lo puling ekdom jirpi ekdom sob iri lab ni contact delete lab ni la son bugali hai contact doni kali man tuni purek the when nobody can say di man tuni ni tum phani nang ta hai mine so jirpo I have nang kok thai mine la si ni tum isi wet si lifelong kali ma we have only one life asila so life ang bong che bong do ya sab so argument do family lai problem lai ni tum solve nahi ko son si kang sai ni ma jong si pai pen bine suppose piso pen pai suppose tum che bong argument do tila so hormu phan ko son si pang sam ni ma penan tar so responsibility ani ba che ar so ta piso tum na che ser nahi jela so na pu deti nang pai la si ma chingki ki 2-3 din lo ma ekdom prek dak son prek je ka son lo si son que solve la sol hormone solve pitha la son si ninjeni ar sum ta la son lo purute hala pinso bang da matha po la son le son si solve ma po atuar do every problem has solution ni puluge ang ton problem da solution do le se la son si tum solve si ingwaising sai si just si la son si isi mesan family mani ba long run and family sui la si lifelong jatta do pola hai je bhong la ya sab hormu jatta nu tin lifelong do pola ge this is practical tum practical se ni tum mathani di lasi lason no bude ni tum hem read ba ekdom courting jirang ton ba relation me sani ba penan piso ba pai puang ton ba me sani lason ji de ekdom ne matha teng le mate nang le tum ku pilo matha ge dak na pachini pon tha de lasi la hai hormu jong sin tum maintain thek pulo te di isi mesan family mani ba mesen koson lobo smooth ui ni tuma family hai asi chelar ni muni tum bubu chelar prolo lo suwan ma chelar prolo bubu chelar ni akemi phan chelar ni di nima thateng the di mate koson ni tum komelo na than ban chini pon thade tapna ro silam also tum penan dun era phire di son lo ini tum phan son lo ini phan penan pai phan ba angjir pi phan ba bong phan langsele de tie dhok tum adhok ar gumen joini mane ego problem do po check sap se choksi ni da dolo da cholo check sap de lo pro de tum chidia seroi ni tum check excuse seroi ba koson po sorry edi check sap seroi lo pro de si family ga da mesani la pen non nang suppose for example de inni phan ba pini phan koson po la husband bong phan langsele de lo pulte inke hemprek do gok suppose hemprek do pik like common pin tum gar belong de asi hemprek do gok lo bolte by chance suppose chingki ke dalo ani ni pena chingki ke dalo pena na pai pena bong ban ton pen ekdom detached lab lo thode ekdom connection ave lab lo inke ma puthek who knows the future nang husband jong si ar suban si pudam de lege ekdom female dom han si pudam nang husband jong si ar ni si
son che plan nang ni by chance purek the who knows di we can't predict by chance jong si thilot husband thilot lo pote nang nalo dam poke mal nang help poke so that tha ba husband so that nang lang ne de ba ju phir lo ni poni hospital poni mal pon poke fast ke mala hemasor e pai pusi poni pini tum ba korti tum si poni la so hor mudani tum mathani si kisung man to ne vai ni tum si purek the kali mala si ang ton pen chemesan no plote hemprek do ta dhok me che bhong man hemprek do pa ekdom hemprek do phir che ekdom connection avilo enge chingke che dam de inke mo sung hulo te pila che plan por asi ki sung na hai hut ta help nahi la sidi hemprek suppose adhok tum privacy bhand hemprek do hai to choklo to ta la phan sita ni tum ekdom chingwai pa me chingsa me che bhong me pin pen son dam ni son ka lije hemprek lo pul ekdom connection abe labang pe pai jon mon ang piset pai po ang ton ang pathiang ton ang klempi lo pacharli pen cheng lo tangkane pi pen cheng lo ang ton ang klempi la tum hana te ne bupra bupani tum nang ni di la son he no this is not correct this is wrong la son tum kitel this type of thinking should be eradicated you know removed from our mind la son mind pen tum chelar proding jong he nang piswar je lang me pin so tum ta chat noi e pai phan e pu phan e kai ta first priority sipini athema la tum kai ta nang phana khainu pa hainu nang ni sopo phainu dang nang pa vir chok nang pa bihek pa nang ma tha the la pen ni sopo pa mesen nang lan su se ni tum ta respect ba ijot palong nang ni sopo join ni pen la son si ma tha tha anu tin pai puta ang ton phan ni ang ton phan pudam de inu de pai bu phan ni pudam ang ton pai puta ni somar phainu dang nang ni supi phainu dang nang pu tera pu pe nang chegi e pai nang chegi ni pu nang chegi e putum nang parents tum nang chegi bar akhainu phan nang chek chegali ni tum phan permission nang akimi phansi nang check anu tin maximum most of the time you know painu dak nang pu pai putum ge kitta ta matha thela sila sol lam ta ni tum ining jibi ni first priority pu pai phan kata bi ni la pen la si mane aphira phrang lam che matha ni di kosolo ni pu chobai ma mate chok chima nang li tum comment nang than pon da me so this was all about the also one era future lar plot pu he so la topic putak ding jelo so see you in my next one then kaprek content long chetong thunang di jongsi channel long akimi YouTube long tag long moti YouTube long subscribe mo la pena ko Facebook long sila so video lang bom moti Facebook page pana follow then for more upcoming videos song follow de subscribe polte la ansu se videos lang bom pola pen follow subscribe long pila problem do kalima follow subscribe lo polo de tangka dami manitum no damdi la pen share no unte di la pen share lo polo da dhok problem a family long problem soli bom ta hamne kyang ton muni tumang ton lamar juje lasi nilam karju pen mane family dong si mission ba mane ke je bhong lai ba family problem solve that pulute buji pen nilam buji pen solve that pulute this is a great achievement pusi bidam po ni phande de lang ton phandalo hala so family phanda isi it's like a big achievement isi problem solve that ni video lang pen pulute kwan ni kemi ma thana no e pai phan lang sera tho mane piso pa nilam arju pen ma bujilo je son kalile la choksi ni da dolo sini sorry chang ni pai phan pen sorry chang de lote relation aku mithusen podi pu split their relation aku chi join to that po kalima asi laphan ta adi ni ma thai ni pui ge ni ma tha teng the share ni video share lo pulote share pen thang the loss lege tum like pi share follow pen thang ta loss le ni tum chi support share ni la son puto ni tum khayang song jing tur po always positive ni akimi sima thani mane yong si pine ni tum hema dung minute mane yong si pine sakuri long na tha ba mane pine chief lo tha pulute ni tum ining arong do ni tum appreciate ni lang select rong ekdam sorsa dun rong pa borbat phan bor ilong son ma tharang ni la son ma thala pulute ni tum ining ta hanti abe ekdom ining so dun ret po la pen health ta mo future thang teng tung te hang ta long da pen mission support dun pro tharang tum da mo whenever in needs la tum ta nang help ji sonaro letter mantuni lasi anutin me chemesani di chelang sre nang ne chi sorsa nang ne lasi o la pen sonlam ne karbi content pu long si la so video bang hadak si fast upload de la pen non nang tum dak ni page long talang bom bine ni la dak tab upload ang pen karbi content pu Facebook page khuli tang do newly created only for you tum karbi rat tum phani karbi audience phani specially karbi content bu khuli do hala dak ni reel si sang ton hamuta upload pono son ni videos se bar videos ta dak upload pola pen YouTube ta ni kholielo ni phanang request bang do karbi pen samar mar ni son pu lasi karbi pen ta ni YouTube channel karbi content pu heri ni kholielo hadak damo nang tum dam ignore
jong si YouTube long lang tum burute YouTube long tanang litum ni videos thek loi reels like RB ki juida mang ton hormon yadak se upload di busima tha patumi helang ni khulile so channel de si YouTube long ta damo YouTube long lang burute hadak YouTube long damra subscribe moi nang tum jong si mo YouTube khuli busita ba page khuli busita Facebook page li khuli busita ni tang subscribe ibo ban nang tuma lam ta ni than bi por nang tuma page ta followers pa ong phane ningje po di si support seroi ni la son support positive ma tha ban ji support seroi purote ang ton tani tum ching thuruni bang ton tang song dam uni jong si la somni subscribe date subscriber ong upole tangka long upole la son ma tha pulote nang tum phan mata ni tanang help hedet po ba kaprek du help hedet po sa ta think positive be positive and always be supportive di so che tong nang kaprek content long di so dingre po injire po sta so till then take care bye bye kardom